Hei. Aduh. Gimana joget saja. Bapak nih coba kangen bapak. Sedahan joget ngelalungin bersuang. Dong, sing wetan ngati kekini jauh gitu ya. Ijo kende bukan anak nguk lakar nama jauh gitu lakar yo. Sekat ada jogi di angguk ini kayang cucu nawaki sing ningwang betul. Tinggal ini jogi di anak ngibing angguk ini cucu kolana kecuma dadong nih angguk ini. Dasarnya bu cucu cai ini berdidong raja bidara numides lateng iung numides kekayaan. Jalan tukang ya nih mari gini lakar ngiring sangat teman saya mau. Lompah kiri kang yang muluk kuat kado yang muluk dang suratmu jogor mani hari coran di bulu dawa apa yang bulu dawa Wih, asal negak pedidin bengong inget kan sejarah Bajang. Dong tugasi sanggut Bajang nemenin somai. Dasar negatif anak lo kayak ditukadi kesulingin nuli beduran. Ini meting-tingan jet anak lo. Petengnya kelalinin latasan ke rumah anak lo. Yang maren nekat di jumah anak lo. Teke bapan anak lo. Seret kaden lakar isangut capat ini kuluk medem tenang. Campuan kuang kali jani cicing ini main. Pembekas ulian dasar isangut demeni bas gede nebal kuping ngetuh matane kekangun ngangurin. Agat matuani loh. Medalem. Mari me. Konen naon matu buka memeang. Anak meme ni lo nak mukulas. Yani meme nunun. Loh, bangunang ni lo. Beli tute melali. Sajan berserot, sag. Negak buat di sampingnya. Mari negak di sampingnya ulun hati ni buat dagdog. Yen ngomong memene nyelak di sampingnya. Sing ngomong pocol melali.
Mare kana ngomong makaliang mak memene. Binsep nyak-nyak. Ngerebet kacang kulitan wadah karung. Geredek. Di samping dewe ki negak melut kacang. Dadi sing barengin memene melut kacang. Tung mancan bakat panaknya ngon somah nyak giri-gini melut kacang. Aduh. Itu sejarah sanguti Gose Bajang ngawanang kayang jani sing idang ngengsap disangut ken suling sangut karnyuling maluna. Singalah kimud nang abdiki sangut. Wih, maka siap ketes suling tiangi dangin paguan. Aduh sangut. Kengkenang cai pangnyak ngelas somah melengis koban somah cai ini. Up, semengan ama suling. Nyanyong ama suling. Ngantiang pulas ngupin suling. Baru bangun somah cai ini suling bangnar. Angkat gerang sempenit berang. Aduh, dan ngenang cai somah beli nengot. Awang, mari bangun. Nyemak anuk, mencelap ke kamar mandi. Ayah, mesabunan, mesikatan, mesusutan. Sud, kayah di kamar mandi sangut. Celap, mulian, angon sangul, kepupur, manci, tegak di kamar tamu, minum susu. Sud, minum, nyaluk baju singlet, mecelana pendek, mare nyaluk sepatu kepekan. Bibi semangan tepuk. Manci. Mo, semangan mo bak mecoa kancing mukim baju singlet. Mare seledet sana lebok bisa kancing jaum. Sing sepatu selalu kengot. Apa sepatu? Takar kijau mo semengan bonyilapin anci mok tangene malungi deh kelor itu bay. Dong sing laki mud beli ngelas omah semengan nyilapin anci latas ngideh kelor kepisage. Somah tiangi boja kaki itu leayan. Bay. Berat. Penengan janan itu teken rawas anak wani. Tormaning tiang suling. Ane latas selit sanyo bakat abe. Tawang sejarah sulingi liayan. Apa tau? Sulingi totonan apa dasare? Buluh. Bulu itu adan tuh lian. Sejatene ting. Adi bisa bulu ting ada. Nah, dasarnya ting
Manusia ngae nang adan. Ting paling cenik buluh. Gedenan ampel. Bin gedenan gesing. Paling gede petung. I manusia ngae nang adan. Makarana tiang singsap keniting suwereh ieu ane ajak bareng lekad. Iting majak lekad. Sangkal matin menusani subarengan ngajak iting. Buktene ot. Coba je manipuan. Yen peradine ada nak mati. Nyanyang mati. Semangan teke benyama berayu. Yan, tinya dadak ding yan. Lain tinggal agama Indonesia aninan sugi mati paganing berlian inten. Kusiting. Makarana iya subarengan aja hidup. Wayah bungut sangut dia. Sangut. Yani pemakas ide batara. Yogur manik. Aparang ide sang suratmu. Mengah di kayunane. Suwereh ada bojog mai latas kaya meluka. Araduh. Apa barang kemarang kewarang beradab. Ratak. Di dalam masalah memisah aja kamrosi. Hilang apa bom? Ayon! Ani cenikan apa boleh ayon? Buset! Paparan amet morang kiu-kiu pawarah akan nariringong uyog-yog pawarah akan nariringong. Ijak! Bangka jayok! Bojok adibani say may macelap kaya meluka. Apa lek-lek bay? Melablab cay di kaway melablab. Sang anu mana ngamet lampah sang wiro abimanyu. Ang kang atu bedadong. Uya je sengwes di tiang yagi nyaratang raja pitaran itu sang bimeniu. Di tiang nyelang aja bos. Mang de merasi dayang anak yalet putun di tiang. Nyumah bakti tegani guru rupa. Merasi. Yan tanang malwian tak kewanaran tak ke. Lapuan laparan kako taman tan wanang tan menang. Sigaret.
Wah,